Kako je na pikom? To nismo izvodili, ne kraju se nizvodili. Dobro, navićeš je sigurno. Treba je samo češće izvoditi. Ovdje, navićeš. Ujeda ona. Baba. Ne ujeda ona. Viš kako ruče, ona se muzi možda. Ti ćeš mlijeko? Ona jede. Ona će roditi svoju bebu. Pa ja, ona će roditi svoju bebu. Hoće. Hoćeš igrat s bebom njenom? Hoćeš. Hoćeš čuvat? Prođite svog. Hoću. Hoćeš. Ako hoće neko još. Ona je već gotova, ona košta jesti. Gledaj, Džej, sad je tvoj sve. Neobično. Što ona jede? Krava, sine. Nego sjema. Gdje je krava? Ona umađa da bade. Ona umađa da bade. Jel te? Bosanski jezik. Ja, znam. U mene je mali drugi razred. Nije ima autobus. Njima ovdje dolazi, ona ima prijevoz, dolazi kući. Kako se zoveš? Što imaš slatko ime. Najslađe ime imaš. Ja. Nina Curatina. Ja, kaži. To je sve od mana. Neka vas nama. Jel te? Da li vama Vi se zovete na te. Ja se zovem Kapić Almedina, imam 5 djece. Želim da se zahvalim svim donatorima koji su nam omogućili ovu kravu, da naša djeca imaju mlijeka, sira, kajmaka i da imamo šta da hranimo, da... Hvala svima, eto su. Ja se samo imena. Oš ti jajno? Ja se zovem Drago mi je što sam dobila kravu. Kako ti ime? Emina. Ja molim vas, želim vam da napravite sebi jednu veliku štalu, da budete dobri domaćini. Da, ako Bog da, uz pomoć dragog Allaha, dobri ljudi, sve će biti. I sve ona je samo malo uplašena. Ja bolje znači da je moraš prevesti, odeš u veterinarsku sredbu. Dobra cica, dobra. Dobra naša cica. Imaš sve tu. Pa dobro, sad sam rekao vidim. Pa normalno je, znači, eto da znaš. Aj sam šute. Ajde, dobro je. Gledajte tamo. Projekat koji je Islamic Relief danas implementirao moguće je jedino uz pomoć i podršku naših donatora. Prvenstveno se želimo zahvaliti fondaciji Muharrem Berbić, zatim Penny Plus koji su zaista promptno odgovorili na naš poziv, kao i ostalim mnogobrojnim individualnim donatorima koji su omogućili danas ovaj događaj. Etka, hajmo sad mahanje. Ajde, mašta.